kube ngathi ngingabelieve ngithi okay kwenzakalani la ngize ngiba dizzy kwangathi angiphili kwangathi khamba ngisho ingqondo it's okay usingene kona message manje ngiyafika abanye bathi ngino 600 ngicela ufike endlini hayi nginobani ngino 800 kwenzakalani omunye ngino 500 ngibuza ukwenza ngiqala ukuthi kwenzakalani kahle kahle okunye futhi lo mntwana wayekade ngishayela screenshots before Diphinde dinamkele into zakuthi kumjolo show igama lami ndinguSixoshifika NLB ya host ke kanti into zakuthi ungalibali siyafumaneka kuwo wonke ama social media platforms okanye usibhalele pha kwe-email yethu umjoloshow@gmail.com ke kanti into zakuthi namhlanje sivakatshelwe ngubhuti wethu uzawuthi asixoxele ukuthi yena umjolo umskeme kanjani bhuti wami yebo kunjani ngiyaphila njani ngiyaphila nami hayi khululeka ungesabi ngethu vele kufika uvalo nje mangizwe igama lithi umjolo nje ngoba konakala kakhulu bakuske kakhulu ubhuti ngubani okobani igama lami nguSenabelo wakantshele ngokuhlala ngokusuka ngisuka endaweni yaseMaritzburg eSuthwater ngila eThekwini ngenxa umsebenzi ubhuti wami bakuskema kanjani wena kulomjolo lo hayi ngoba uskemekile shem uyabonakala ngibona apha emehlweni ubonakele ngibuka zonke inhlungu ngathi into eyenzeka izolo okay kahle mina ukufika kwami leThekwini ngifike ngiwumuntu vele obezowenza ispan sokushutha so ukufika kwami leThekwini kwaba khona umjitsi engazwana naye owagcina sengixhumanisa nomphathi weshisa nyamathizeni engeke ngiyidalule ngegama so sathi mesikhuluma nalo umphathi sa negotiate ama price price kwagcina sesifikisa ku 12,000 hawu so nami kwakuqala kimi ukuthi kuzofika u 12,000 and futhi ngangisanda qeda nesikole ngalezi cards so nje kwakunaleyo nto ukuthi awu imali engaka wenza imali njengemali so sivumelane ke ngosuku lishaya usuku le-event ngiye ngihambe ngoshutha so mangifika lapha wena amantombazane imost ayigcwele lapha ngoba vele ojonga amantombazane lutho angayile mantombazane kahle into engangiyele lapha kwakuyispan nje ngathi ngishaya ispan ngiyabuya because mangispan isikhathi esiningi ngiyanganaki indaba zamantombazane so ngishuthe ngithema ngithi ngibone enye intombazane ngithi ngiyazama ukuziba ihlo lami lilokuliziphontsa khona and futhi amantombazane lapha ayishaya ubham shot ubone ukuthi hayibo ukwenzakalani la le ntombazane ngibuye nginqene ukuthi ngiyekuyona ngiyokhuluma nayo so manje kumele ngifike neskill sokuthi ngizokhuluma kanjani nayo because at the same time kumele ngomsebenzi wami ngibe professional angikwazi ukuthi ngithi ngisebenza ngiphinde futhi ngiyashela amantombazane kodwa ilihlo yazi nawe bese inhliziyo hayi andazi mina so ngicela sengidecide ukuthi okay angivele ngimshuthe lo mntwana so ngimthatha isithombe mangimthatha isithombe ngivele ngiyekuyena sengimthatha isithombe enganakile ngithi yabo ngithi yabonga kodwa ubuhle bakho avela ajabula umuntu akamathi awu ma cela unginike lesithombe ngivele ngithi hayi okay yazi senza kanjani ngizocela ukukunika sona ku WhatsApp lesithombe okay yathi okay ucela ukuthatha inamba yami ayithatha inamba yami usisi hayi ke ngakusasa angilontunja ngi-inbox ku-WhatsApp so kungi-inboxa kwakhe ku-WhatsApp asho ukuthi hawu sibani bani igama lakhe ngizocela ukuligodla ngenxa kumhlonipha so athi message introduce lasho ukuthi ucela ngimuphe leza thombe umshoza zolo hayi nami ngivuke ngokuphuthuma ngithi ngeke ku laptop ngithi shaya ithombe ngimphonsele ayajabule kakhulu umuntu akamavela athi hayi uzoplan photoshoot but uzongazisa mase kumele mase sisondele isikhathi sokuthi ashoot anangempela khamba insukwana angithinte athi hayi kunendawo thizeni ayibookile ukuthi azoshutha so ngiye ke lapho ngaleso sikhathi mangifika lapho umntakama wangenzela into wenzele umntakama aqale i-photoshoot yakhe iqale ngama-bum shots njengale day engahlangana nayo ngayo aqala ngama-bum shots hayi ngishuthe nami ngishuthe kodwa lesikhashana hayibo umntakama wayilahla phansi i-bum shots hayibo so siwini ama-big yini ama naked pictures kona lo
ashuthe lama pick kodwa nami ngithi hayi vele hayi ngoba iSpani umsebenzi angenze okunye angenze ngizele iSpani okunye nokunye siyoxoxa naye masiqeda iSpani ngesikhathi engasona sokusebenza so and futhi yazi ngake ngasisola kulo mntwana ngalesi sikhathi kodwa ke okunye ngizoloku ngikusho ngokuhamba kwelonto nje ukuhamba kwendlela sishuthe siqeda ukushutha ukushaya ngama naked sithi mase siqedile ukushutha ngami sengiyalungisela ukuthi okay sengiyahamba njengamanje athi hayi angikwazi singihambe njengamanje yena ubefisa ukuthi lento kube into yoziphele ngakusasa ufisa ukushutha namanye amaphiki bese kuyike ebusuku sekumnyama kona ngiqale ngithi ngoba sisange sikhulume nje kodwa hayi ngoba icustomer abanye bathi customer always right so ngenza lokho nami akushoyo saqhubeka sashutha sathola isikhathi sokuthi sihambe siyohlala relax sihambe nankinga sishaya isikhathi sasebusuku ngoba wethe soshutha around 8-9 sishaya isikhathi sokuthi sekumele phela siyoshutha lezi thomba ezishutha ebusuku sebika ama descendants usethi ukhathele yabanda eminyango ngeke asakwazi ukuyoshutha nami ngicela ngiqala ukuthi okay kwenzakalani ke la kahle noma umuntu akama useyaziletha njengoba kade ngivele umuntu ujongile so ke luqhubeke kusuku agcine secambelele nakumina but kungabi into esisheshe siyiqhamise ukuthi okay siyayenza lento kungabi nje into esiqhamisa kodwa kubonakala ukuthi okay lento le izokwenzeka usesifubeni sakho niphi la ebhuke khona because ebhuke nendawo sentsho ukuthi nihlele esihlalweni nisesofeni nisembhedeni saqala sahlala kusofa sisanda kufika because phela mufika nawe ngeke ngithi ngifika nje sengiyocambalala embhedeni saqala ngathi ukurelax kusofa hawo ngiyathayi ungaya embhedeni ngaqala ngathi ukushaya ishower sa embhedeni sahlala akukho okuthene esakwenza mhlambe nje kodwa wacamela esifubeni bona ya hayi ke sigcine sesilele kusengakusasa kungabi nankinga vele sishuthile yonke into but leya photo shoot leya sebusuku leya kade ishilo igcina ingenzakanga lebe nilindile le kade silindile ngenze ukuthi ngigcine sengilale khona phela kule ndawo igcina ingenzekanga ngibuza ukuthi okay leya photo shoot so siyenze nini leya cause wakade uthe so wenze ebusuku yagcina ingenzekanga athi hayi nje sobe siyibone vele ezinye siyishuthile kube into engayinaki ke nami khamba insukwana siloku sikhuluma ku WhatsApp but sesiyabona ukuthi ibond yesimanje sisondelene ngale ndlela yokuthi sengenzeka nomina ayisigcine sitshelana ukuthi phela ngeke asingaloku sikrayiselana wamtshela okanye ninatshelana imini engamtshela naye wathi hayi phela ubengeka vele angiqonde because vele wathi ibikhonto yakhe kayo ngaphakathi kuyena ayinami ngithi hayi asizame into yethu sizame into yethu saqala nje kuyinto esiyenze efonini sagcine plan usuku lokuthi sihlangane sahlangana esitolo thizeni engeke ngisesho futhi ngegama sahlangana esitolo sathenga ukudla saba right sayebhishi abuye ayekubo siphinde futhi sixhumane efonini sixhumane ushaya usuku athi ufisa ukufika kumina endlini kwaqala lapho ukubonakala ukuthi into yethu engathi impela isithanda ukuthi ibe serious afike endlini wakasho ukuthi efika endlini kwaukhona indlela engangizoba nayo ngaleso sikhathi afike endlini sisukuhlala kancane ngimtsho ukuthi hayi ngisathi shwi ngiyabuya manje ngihamba about mhlambe 30 minutes ngiphume ngibuya indlu iqhakaze ngale ndlela yesimanga because uklina komuntu wesilisa nokuklina komuntu wesifazane akufani uklina mina nami ngiyabona ukuthi bona ngiklinile bubetha phezulu umuntu wesifazane ubona ungena la ukuthi hayi ungase hotela ke manje kwenzakala so ngiqanga mangazi lo nto ngithi hayi lo mntwana ke manje ungenzani ke manje ungenzani umntakama senzeke izinto zabantu abathandanayo nje okay kuse ngakusasa umntakama kushaya isikhathi sokuthi ahambe ngithi hayi ngoba kade lo swayifike ngalo ngangikade ngayizolo ngangikade ngibe negigi so mefikile nginemali vele ngiright emalini vele ngithi hayi angikunika 500 awu ngithi ngiqhaza u500 ahamba umntakama hayi siphinde sixhumane efonini sasiloko nje sixhumane efonini namajita ami ngitshela ethi hayi siyoke sibone uyazi nawe ukuthi ujike ubone ngathi hayi abantu shuthi umona wabantu banomona hayi ngebele ukuthi hayi ngilongisa umona
kudlula izinsuku siqale nathi siye ngokujwayelana useqala nokujwayela ukufika endlini ejwayele gcina sekimnika nami ukhe wasendlini because even nabantu because ngangimuntu wayenokudlala vele nabantu engangithandana nabo before ngagcina sengithi hayi noma manje ngithola umuntu oserious umaqondana ngithola umaqondana straight yakutshela so ngimnike ukhiye wasendlini ukuthi noma nini mezizwe ngathi ngafika ngikhona ngingeka ayikho inkinga ngimnike ispec hayi akwenze lokho abuye afike nje kungonakele lutho angiklinele angenzele yonke into angiwashele angiphekele enze yonke into hayi ke lokho sihamba insuku elokuyenza leyo process elokuyenza because njalo esimefikile athi mesehamba ngimbambisa imali ngithi hayi nayo imali yokugibela mama lo nje ngithi labo 500 manje ngiright emalini ngibuye ngithi puno 800 1000 hayi elo nayo igcine sekuyinjwayelo le ukuthi okay mefikile ngiyamnika nemali mefikile ayi lo mntwana agcine sefika ephindelele ayi nami ngiqale ngixaye ukuthi kwenzakalani ke manje wasefike ephindelela usemathandweni nami kodwa phela ngangixaye ukuthi kwenzakalani kodwa ngithi hayi umntwana uyangisana kuba nami phela ngiyamthanda phela hayi ke afike ephindelela kwathi ngenye iday incathi sasisinenyanga sithandana lapha sasesiyoqeda mhlawumbe 6 months afike ngendlela engangixake ngayo lapha ayengekho amagig ngalesi sikhathi ngibroke ngalendlela so ukufika kwakhe lo mntwana afike ngibroke athi mefika afike enze njengenjwayelo into ajwayele ukuzenza makithi ngiyafika mina hawu ula ngaphakathi hayi ngingabi nankinga sixoxe kube mnandi nje sabantu abathandanayo vele so usuku liqhubeke kanjalo kuwe ngakusasa useyazi phela naye sekuyihabits ukuthi njalo mefikile kumele kuphume lo 500 manje ngibroke leyo inkinga yami ayihlangani 500 manje ayikho le 500 nami manje sengishona amahloni senginqina nokusho ukuthi manje njoba nje imali yokuthi ugibele anginayo because imali yayikhona kwaku 100 rand ngisaba ngokumtshela ukuthi okay u100 rand ungamfikisa endlini kodwa ungamfikisa endlini 100 rand kodwa phela ngoba sekoba ihabits nakuyena ukuthi ngimnika le mali sekumele ngimnike manje nami ngibuye ngishawa into yakhona ngithi ngenze njani ngikhulume namajidi angivele ngimtshele ngithi hayi namhlanje mfethu anginayo ngempela imali athi manje mina ngimisele ukuthi ngenze njani ukuthi anginayo imali ayi ngithi ngiyazama ukuchaza aphakamisa umoya ngibone ukuthi okay angivele ngenze iplani ukuthi ngiyithole le mali ngimnike ngikhulume namajidi akwazi unginika amajidi ngiqaba manga amajidi ngithi hayi manje kumele ngizame ukuthi ngema respect khona into ekumele ngiyolungisa kanti ngizonika yena lo muntu hayi ngiyiboleka imali emajideni sengingene ezikweletini njalo ngaye lo mntwana ngiyiboleka imali emajideni ngimnike ahambe asizange kona kwaba ingxabano kodwa kwaba ingxabano engatheni ngaleso sikhathi ayi ngibese ngikhuluma namajida ekhambeni kwesikhathi sengithe ngidlela amathambo engqondo le ndaba ngise majida kusokwenze njani eThekwini mawukuthi ikuvakashele kodwa igcina sikufuni imali each and every day mayivakashele ngiyibuze ngathi nje into nje ngizibuzela yona ngizibuzele mina asamajida hayi leyo ngane phela isuke ikuyuza leyo ngane ngamele nje uvele ucheck noma ifoni yayo ubone usikwenzakalani ngempilo yayo hayi ngithi all right ngicabange kahle sengingedwa ke lento uthi okay umntwana lo uyangibhedela kumele ngizame ukwenza iplan ukuthi sibonane ngiphinde futhi ngiboleke enye imali futhi ngizame enye imali futhi shothi imali engase ngiyibone close to 8000 ukuthi esengena kuzona because ngifuna ukuthi afike endlini bese ngiyakwazi ukuthi umnike lo ngibheke efonini yakhe bese nginika yona le mali sengiyibolekile because singazi ukuthi njalo makade ngimbonile futhi ngiyakhokha uthi 500 kumuntu okhokhayo kahle so ngenze lokho ke engikwenza sabantu abasongothi bathandana vele sihlale kube mnandi kushaya isikhathi sokuthi kulale ebusuku ngizilalise ke mina ke ngigudike ngasekulaliseni vele ngilale nje ngibheke ngehlelo ngithi lo ngithi ngase ngiyahona hayi la umntana abona ukuthi ayisengilele naye hayi alale ngiqalaza ukuthi okay ulele ngidonsa ifoni yakhe okunye futhi wena ukuthi mefika lapha endlini nawe futhi kwangishayisa amakhala njalo wethi mefika endlini athi asivala amafoni so afake flight mode because afune umuntu ozosiphazamisa into engangayibona kodwa ngabe ngathi hayi ngoba akunandaba basho njalo abanye
So ngiyithatha ifoni yakhe ngikhiphe ku-flight mode. Ngathi ngikhipha ku-flight mode ama-message angene elandelayo. Hayi ngene kula ma-message ngithi manje ngiyafika almost mhlambe 70 to 80% kwakwama-jets. Ayikhuluma lapho. Ama-jets. Ngiqala lapho ngithi okay. Kube ngathi ngingabelieve ngithi okay kwenzakalani la. Ngize ngiba dizzy kwangathi angiphili. Kwangathi khamba ngisho ingqondo. It's okay usingene kwa message. Manje ngiyafika abanye bathi ngino 600 ngicela ufike endlini. Hayi ngino bani ngino 800 kwenzakalani omunye ngino 500 ngibuza ukwenza ngixaya ukuthi kwenzakalani kahle okunye futhi lo mntwana wayekade ngishayela screenshots before engikhombisa ukuthi ungenzi wallpaper engikhombisa uyangithanda ngithe mangifika ifoni ayikho wallpaper khona yena ngikho mina ile nto futhi enye yafika ngixaka kakhulu so ngiscroll ifoni ngayiscroll ifoni nganginesikhathi sonke mhlawumbe isikhathi singange-hour lo nje ngithi ungene ngaphakathi ufunde lo ngingena ngifunde imali lapho nenhliziyo ishaya kancane nenhliziyo siyahleka nje noma kufike phela scroll ngibuye ngihlale phansi ngibeke eceleni ifoni ngicanga ngithi umntwana ujwayela kabi kahle bekuthi ngimvuse ngempama engibuye hayi gender based violence ngeke phela ngiyenze leyo ngibuye ngithi kodwa ngithe ukuthi ujwayela kabi lo mntwana ngisayo uthi ngilale engithi ngiyalala abehlo bayibona ubuthongo ngizwe ngathi manje sengiphathwa ikhanda kuvele kushisa endlini ngingazi nokuthi kwenzakalani ngisukume ngime ngeenyawo ngiyolunguza ngewindi ngiphumele eminyango ngiye toilet ngibuye ngingazi nokuthi kwenzakalani ke manje ngiyaduma ekhanda kuze kuse ngakusasa nje lokho nje ngenza lokho ngiyasukuma ngiyantanda ngazi kwenzakalani avuka ekseni nami nje uvuka ekseni ngiziphithanele asikwenze njani ngithi hayi ngiphethwe ikhanda mfethu asawu wena nje mesugulu usukhuluma nje nami ngithe mfethu awuvuka ugeza uhambe mfethu nami ngisafuna ukuthi ngisikosethe into zami athawu suka nini futhi umuhamba wena usuyalontonje usuthi umuhamba ungitshela ukuthi nami ngihambe ngizokwazi ukuthi ngisale endlini vele ngivuke ngigeze ngihambe ngelontonje ngiye clinic because asengishawa nayo uleqa eclinic ngiye clinic phela ngeke phela ngivele sengibonile lo mntwana ulala nabantu abaningi aphinda azolala nami sengifuna ukuthi kanti nina xa ninantsika ubungafaki into zakhona na uyazi la umuntu bese umthemba kakhulu gcina usubona ukuthi lo muntu ngiphelele manginayo so ngimthemba ngayo yonke indlela okay ngeclinic ngishawa na uvale ngingakaze ngilibone ngithi what if kuukuthi mangifike eclinic ngiyavevezela amadolo kwazi kwabuza nenesu sikwenzakalani idolo laqhaqhazelanga ngithi hayi ngiyele nalena fike shawa uvalo liyasho isigigigi fika hayi ngicela ngithola ukuthi hayi akukholutho vela anginalutho lapho ngiyafuna wasinda ngathi ukujabula mbishana kodwa at the same time kubuye ukuthi no lo mntwana ungijwayela ngapi ngibuyele endlini nje ngiyacabanga ngaze ngadlula ngisho ne-taxi stopping ngendlela engangiphithene ngehla sengehle sansi ngibuya ngeenyawo sengendlini ngixayekile nje ekhanda ngiphithene ngifike endlini ngizivalela endlini ngiyakhiya angidli nokudla ufika sekukhona apha phakathi kusehambi ngathi ngihamba wafika clean endlini waphuma wahamba ufike ngilala endlini ngibheka phezulu ngiyicabanga lento useku kwenzakalani ngiyaphupha nokubuye ngizishange empama ngihlaphe ngizoke ngivuke mhlawumbe ngiyaphupha hayi ngidlela amathambo engqondo engicela sengidecide ukuthi no ngijwayela kabi lo ngeke ngikwazi ukuqhubeka naye ngithatha ifoni akunayo ne-airtime phela ngibroke kule nsuku kwaleti airtime kweleta nabantu uyabo nje kwaqala kwaba inkinga so ngizama ukuthi ngimfonele qale ngamtholi ngibuye ngibona futhi ukuthi ubhizi nalezi zinto zakhe njengoba engatholakali relax ngithi hayi ngizoke ngimfonele ntambama ngimthola nje ngiyamuzwa ufuna khona ukuthi hayi lo muntu akekho endlini kodwa uthi usendlini ngithulamba sayo usendlini kanjani ayi ngithi alright mfethu into kade ngicabanga ukuthi lento kade siyenza asivele siyiyeke athi hayibo uthathe laphi ukwenziswa yini lo mtshose mfethu ngesikwazi siqhubeka mfethu mina mfethu ngizama ukuthi ngikhande impilo yami njengoba ngile eThekwini zokhanda impilo yami so avela umuntu ovusa umoya athethe alwe ngibona ukuthi engathi ngizoba nenkinga ngempela ke njengamanje ngibona ukuthi siyaxabana ke manje ngi-avoid idrama ngizivalele ifoni ngizithulele kina ama message ko WhatsApp ama message alandelana ukuthi
ngizokubizela obhuti bami bezokushaya wena kanjani hayi bo lo mntwana wenze njani nami ngenze ngathi ngumuntu ongenandaba mengitshela ukuthi uza nobhuti baqhisa hayi fuseka ufika la ubhuti wakhe ngimsaba yena lo bhuti wakhe ngimfuqa la kanti angimuzange elangeni kudlula insukwana afike nayo ubrother nje wafike ngathi uze ngesidlo wangqonqoza kahle ayithubalo yathi hayi imina angazisho igama athi hayi mina sengibashela abantu engingabazi bathi mina la voice ngiyeza sangizwa engithe ngizimengivula umnyango usho impama qhama uthi slides ngiwe phansi ngexa ukuthi kwenzakalani ngisaconfused ukuthi kwenzakalani la ngivuka phansi nje ngibamba ubuso kwenzakalani ngisimanga ngisinayi iqhamuka le ntombazane nayo sekumele ngichazele ibrother manje ukuthi kwenzakalani because uthi angimazi uchaza istory esithini kuyena lo mfana ngoba wafike sengisha hayi mina ngivuke ngimchazele istory kahle ukuthi mfethu kanje abuke ngathi umuntu osunderstandayo futhi yena lo mntwana wekade ethe ubhuti wakhe basi mina mefika angibonanga ubhuti lapha because even indlela ayekhuluma ngayo kumina wekhuluma engathi umenzani umuntu wami kwakuyinto ecishibe kanjalo even though ubona ukuthi into yabo kwangeyona into eserious ngaleyo ndlela kodwa awubona ukuthi labantu kunento othizeni bahlanganisayo angishawa ubrother kodwa ke nami ngivuke ngwaphela no brother ngemsaba ngivuka ngiyazithintisa no blue eye ngivuka ngiyamchazela ubrother understand bahambe ngivuka ngisasekuseni ngithi ngoshaya protection order nama message uloke wafaka ama message akho uloke wafaka wajijela ama message uyangitshela ukuthi wena kanjani usho nje yonke into ongayicabanga yonke inhlambo ongayicabanga futhi ngivuke ngithi hayi angivele ngenze iprotection order ngikhohle lo mntwana ngivuka ngempela ke ngiyenze iprotection order sagcina lapho ukuthi sigcine silontonje sihlangana naye wala umntwana wangisikema kakhulu mina lapha inkinga yami ngathatha umjolo ngawenza uthando ngathi mengithi ngiyafika ngabona ukuthi no mina scam sangaphela futhi hayi girls hayi sanuyidlisa kanje team yethu sanuyidlisa kanje team uthi nabhuti wami uthi waphansi wathatha iprostitute wayikhanda imama in fact umfazi so umthathile so seke fumene nezikhiya ngaphakathi endlini ikhiya zendlu nje zahamba naye ngoba kwaziwa ngiphoqa ukuthi ngicine sengishintsha ilontunje ilontunja leyo yokulokha because ukhiye wehambe nawe engafika noma nini methanda uthi wena bhuti wami wafike ehotele nalala embhedeni wacamela esifubeni sakho yintoni le yenza ukuthi senisebhedini seke sesifubeni sakho intoni le yadala ukuthi umyeke yabo kwesinye isikhathi umuntu kumele uqale umfunde mina ngangithatha ngaleyo ndlela ukuthi okay lo muntu kusamele ngithi ukumfunda ukuthi umuntu kanjani nanesimo sokuthi besihlanganisa umsebenzi masihlanganisa umsebenzi angikwazi ukuthi sihlanganisa umsebenzi sesenza okunye futhi ucamela esifubeni nako kwaba yiphutha kodwa phela iphutha elinoshwele into yenzeka kanjalo ke emveni kokuba kwenzeke yonke lento lena umuntu wesifazana usamthemba usasithemba kona anginayo isho ukuthi ngisathembani because even now ngithi mangihlangana nomuntu efazane nguye ngibe nokumthemba engibengathembi nginensuku zokukhetha ukuthi okay ngikiphi mood ngiyakwazi ukuthi ngithembe kwesikhathi ngibuye ngibone ukuthi and futhi uqaphela kumina sekuhayi ngale ndlela engingayazi sengivele ngiqaphele ngithi okay kwenza ukuthi okay ake ngibheke ibackground yalo ukuthi kwenzakalani ezenza ukuthi sengiyangibe kanjalo shuthi kahle ngiyagrayisa ngumuntu ongathembi angithembi ezingxoxweni zethu uke waphatha into yokuthi the time ujonga ifoni yakhe ngexesha ucofa ifoni yakhe uye wabhaqa izinto wazibhaqa ixesha lonke ngexesha benisahleli nithandana ubungazi umbone mhlambe ecofa ifoni okanye ejikela eduze kwendlu mhlambe ekhuluma nefoni okanye phansi kwengubo yabo ifoni njengoba kade ngishilo ukuthi ifoni into esingasingayithinti mesihlangene kodwa kukhona le enye day la sake salontunja sahlangana khona wakhohle ukufaka uflight mode because sizohlangana sifaka uflight mode ngenxa ukuthi asifuni ukuphazamiseka kuma ngisho umsebenzi masihlangene naye ngendlela engangimthanda ngayo so sathi mesihlangene kungena icall awuqala ukuthi okay namhlanje okay kodwa shuthi hayi mistake kungena icall ayibambe athi miyibambe indlela ayikhuluma ngayo ayi yavele yalahleka impelelo uyambona lo muntu uthi okay ukhuluma nomuntu uthizeni abenza something naye engalungile phambi kwamehlaba
Mengimbuza okay bukhuluma noba athi hayi bekuma. Kona ngithi hayi kodwa ngithi all right ngoba phela love is blind. Love is blind. Love is blind. Butwami angaboni ukuthi uyangikhohlisa ngendlela engangimthanda ngayo. Butwami uke wathi apha engxoxweni yakho pha eqaleni uye wathi indlela izithombe eziyabuka kade uzithatha angazi Yo le thombe vele ngishese lenhliziyo ngempela. Phela le thombe lezi shuthi le thombe ngangomshutha zona izithombe ayezisebenzisa kuma client akhe because banama WhatsApp group nayo le WhatsApp group ngafika ngayifica kusendwe izithombe ufika usende izithombe umuntu uma ukuthi ukuthandile yobe ese inbox esesho ukuthi okay cela kube ukuthi kube ukuthi ayi yona vele ngishise ukuthi mina ngangiyoshuthi umuntu wami kahle kahle indlela yokuthi advertise ngokuthi ashuthwe mina ngithandana naye. Yamntasekhaya ithini ke ngoku injani iexperience yakho pha kula department kwi prostitute kunje injani yayo kunjani pha kula department? Ayikona ngingasho ukuthi mhlambe ngenze kube impela ezinye zezinto engibambe ngazo lezo cause uyayishaya yakutshela into ongayazi wenza yonke into engayichaza yonke into ongayicabanga thina sizamva thina ba Butwami ungathanda ucebisa uthini abamameli pha emakhaya nange experience yakho nangokuba khusela kwezinto zenansika leseyikwehlele? Mina into engayisho kubabukeli emakhaya ukuthi kwesikhathi kubalekile ukuthi umuthatha isinqumo uqala ubheka ibackground ukuthi kwenzakalani before ungene kulento sokungena kuyona. Kungabe into eziningi na umjolo futhi ukanjalo. Umjolo kwesinye isikhathi thina siyayisathe umjolo kuyenzeka kube umjolo kuphela kodwa ungahlangani nothando. Kanti kuyenzeka umjolo uhlangane nothando. Sina sivele sithatha umjolo sobeke nothando sijosa into eyodwa. Leyo nto igcina sisilimaza kanjalo ke njoba kushiwo la ukuthi umjolo scam umjolo bafethu. Butwami siyabonga kakhulu. Abantu asekhaya kodwa girls kodwa ke it's fine sawuphinde sixoxe leyo sesisodwa. Kumele nathi sivule inkqubo yamantombazana sike sixoxe nathi. Okay ke abantu asekhaya ningalibali ukuthi xa ukhona na umuntu asekhaya apho okhoyo ofuna okanye unqenela ukusibalisela ibali lakhe siyafumaneka kuwo wonke ama social media platforms okanye usibhalele pha ku email yethu umjoloshow@gmail.com. Until next time. Enkosi.